Ibihe byiza nshuti bakunzi ba CEI Empire, uyu n'umwanya w'amakuru y'imikino mwateguriwe kandi mugiye kugezwaho nanjye Denis Uwamungu. Hanyuma gahunda za CEI Empire ziri kugenzurwa na Emile Iragena. Igikombe cy'isi icya 2026 imikino ya kimwe cya kane ikirangiza iraza gutangira, amakipe akomeye araza gucakirana. Mu mikino iteganyijwe, Ubufaransa buhabwa amahirwe yo kwegukana iki gikombe, buzahura na Maroc kuwa kane saa 4 z'ijoro, ari nayo kipe ya Afurika yabashije kugera ahangaha. Mu gihe Espagne nyuma yo gusezerera Portugal ya Cristiano Ronaldo akava muri kariyeri adahaye ikipe ya Portugal igikombe cy'isi, ndetse akaniyongera ku bakinnyi bakomeye batatwaye igikombe cy'isi hamwe na Neymar Junior dos Santos, dore ko nawe yasezerewe n'ikipe ya Norvège ku bitego 2 bya Haaland kuri kimwe cya Brazil cyatsinzwe n'uyu Neymar agahita anasezera mu ikipe y'igihugu. Iyi Espagne rero ikaba izakina ku munsi wo kuwa gatanu ku isaha y'isa 3, ikaba izaba irimo gucakirana n'ikipe y'Ububiligi. Undi mukino uzahuza Norvège ya Haaland umaze gutsinda ibitego 7 hamwe na Kylian Mbappe bayobowe na Kizigenza nakwita nka De Goat kugeza ubu ngubu, ariwe Lionel Messi akaba afite ibitego 8. Twibukiranye ko Cristiano Ronaldo ariwe mukinnyi wabashije gukina ibikombe by'isi 6 byose abitsindamo, akaba afite ibitego 11 mu bikombe by'isi 6 byose amaze gukina, mu gihe Lionel Messi afite ibitego 8, mu gihe kandi bishobora no kwiyongera kuko ikipe ye ya Argentine iracyarimo. Iyi Norvège ya Haaland ikaba izakina ku munsi wo kuwa gatandatu ku isaha y'isa 5 z'ijoro, ikaba izaba irimo gucakirana n'ikipe y'Ubwongereza, aho azaba arimo guhura n'abakinnyi batandukanye harimo Harry Kane ndetse na Jude Bellingham. Naho ikipe y'igihugu ya Argentine yo nakwita De Goat kuva ubu ngubu ariwe Lionel Messi, ikaba izahura na Switzerland ku munsi wo kuwa gatandatu saa 9 za mu gitondo. Tuti bakunzi ba CEI Empire, akaba ari amakuru mwari mwateguriwe kandi mwagizwagaho nanjye Denis Uwamungu. Hanyuma gahunda za CEI Empire zagenzurwaga na Emile Iragena. Mugire umunsi mwiza urangwa n'ibyishimo. Murakaza neza muri CEI Empire. Muri CEI Empire Shop tugukorera logo z'ubwoko bwose, ibirangantego by'amashuri, ibirangantego bya kampani zitandukanye zaba iza leta cyangwa se z'abikorera ku giti cyabo. Tubakorera kandi certificate, amakarita y'abakozi. Tubakorera kandi badge z'ubwoko bwose mu byiciro bitandukanye. Wakora kuri service, kuri protocole, uri umunyamakuru se, uri umusekirite, uri umutoza se, ariko ukaba na badge ugira CEI Empire byose yabikemuye. Si ibyo gusa kandi muri CEI Empire twandika ku myenda amazina yawe n'ibindi byose wifuza kwandikishaho. Wandika ku myenda itandukanye, ingofero, uniform, ibikoresho byo mu rugo, amasahani, amatasi n'ibindi. Muri CEI Empire twambika ibigo bitandukanye, amakrebe ya karate yaba abana ndetse n'abakuru, tubadodera imyenda ya karate izwi nka kimono. Tubakorera kandi t-shirt, imikandara n'ibindi bigendana na siporo. Muri CEI Empire kandi tugukorera udukote twiza tudoze mu bitenge bimwe byiza bituruka i Burayi. Bityo nk'umuryango cyangwa se couple zikundana, mbifurije kwambara utu dukote tugezweho. Mu bijyanye na media rero CEI Empire yaje ari igisubizo, kuko tugutunganyiriza amafoto n'amashusho mu birori bitandukanye. Tugukorera amafoto meza cyane yo gupostinga, haba muri anniversary, graduation, ubukwe ndetse n'ibindi. Waba wifuza ubwiza nka flyers, CEI irahari kugira ngo igufashe gukora ibintu bisa neza cyane. CEI Empire ikorera mu bice byose bigize u Rwanda, amajyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba
y'Iburasirazuba n'Iburengera bwaryo ndetse no mu mujyi wa Kigali. Ku bindi bisobanuro duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp nimero 0788828452 cyangwa se 0788188643. In the Corporation Excellence Integrity Empire, the customer is our king. Mutugane tubafashe. Nibwo amateka yawe ari kugenda yibagira na CEI Empire tugukorera documentary cyangwa se ibyegeranyo kuri ibi bikurikira. Dukora documentary cyangwa se icyegeranyo ku buzima bwawe bw'ibyo waciyemo kuva ukivuka kugeza ubu ngubu. CEI Empire tukagukorera icyegeranyo cyiza cyane kigaruka ku mateka yawe cyangwa se y'umuryango wawe. Ku bantu bashakanye cyangwa se abagikundana namwe CEI Empire ntiyabibagiwe, nimutugane muduhe inkuru y'urugendo rwanyu. CEI Empire bakorera icyegeranyo cy'ibihe byose mwanyuzemo maze mubike inkuru y'amateka yanyu, bityo abazabakomokaho yaba abana banyu, abuzukuru, abuzukuruza, ubuvivi n'ubuvivure bajye bahora babigiraho iby'urwo rukundo rwanyu. Bantu mufite amakipe cyangwa se amakerebe atandukanye, tubakorera icyegeranyo kivuga ku mateka yanyu, ibigwi byanyu n'ubuhangange mwagize mu bihe byahahise. CEI Empire ikorera mu bice byose bigize u Rwanda, amajyepfo, amajyaruguru, Iburasirazuba n'Iburengera bwaryo ndetse no mu mujyi wa Kigali. Ku bindi bisobanuro duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp nimero 0788828452 cyangwa se 0788188643. In the Corporation Excellence Integrity Empire, the customer is our king. Mutugane tubafashe. Nibwo amateka yawe ari kugenda yibagira na CEI Empire tugukorera documentary cyangwa se ibyegeranyo kuri ibi bikurikira. Dukora documentary cyangwa se icyegeranyo ku buzima bwawe bw'ibyo waciyemo kuva ukivuka kugeza ubu ngubu. CEI Empire tukagukorera icyegeranyo cyiza cyane kigaruka ku mateka yawe cyangwa se y'umuryango wawe. Ku bantu bashakanye cyangwa se abagikundana namwe CEI Empire ntiyabibagiwe, nimutugane muduhe inkuru y'urugendo rwanyu. CEI Empire bakorera icyegeranyo cy'ibihe byose mwanyuzemo maze mubike inkuru y'amateka yanyu, bityo abazabakomokaho yaba abana banyu, abuzukuru, abuzukuruza, ubuvivi n'ubuvivure bajye bahora babigiraho iby'urwo rukundo rwanyu. Bantu mufite amakipe cyangwa se amakerebe atandukanye, tubakorera icyegeranyo kivuga ku mateka yanyu, ibigwi byanyu n'ubuhangange mwagize mu bihe byahahise. CEI Empire ikorera mu bice byose bigize u Rwanda, amajyepfo, amajyaruguru, Iburasirazuba n'Iburengera bwaryo ndetse no mu mujyi wa Kigali. Ku bindi bisobanuro duhamagare cyangwa twandikire kuri WhatsApp nimero 0788188452 cyangwa se 0788188643. In the Corporation Excellence Integrity Empire, the customer is our king. Mutugane tubafashe.